Sumido na bien alto baja el 5 mga barrio del Dapitan y Dipolog, después el sin descanso ulan desde el viernes na probinsya del Zamboanga del Norte del Domingo. Asigun con el portavoz del Police Regional Office 9, Police Superintendent Rogelio Alabata, y asumi el mga barrio del Oyan, Burgos, Ilaya, Barcelona, Bawa, Aliparte na Lapitan, mientras sumido también el barrio del Giles, Santo Niño, Isis, Sianib y Poblacion na siyudad de Dipolog. Due to heavy rains, which is, yung rains started on December 3, no? Due to heavy rains, lalo na itong somewhere in, yung Dapitan River, nag-spill over yung bridge nila doon. All about the elemental team of December 4, no? Nag-spill over due to heavy rains experienced in December 3. 2016. Kaya yung mga CDRRMC personnel nandun sa Dapitan City kasi affected itong Barangay Uyan, Barangay Burgos, Barangay Ilaya, Barcelona, and Bao. No? They were there to assist the commuters. Poco más o menos 500 mga pamilya na ambos syudad elya afekta con el baha después subió el agua ng Rio del Dapitan. Na mga retrato ng social media, claro que tiene hasta eskwela el sumido na baha. Tiene también mga fuente el sumido, rason para manbakul el mga bihikulo como el mga bus. And road was not passable to all types of vehicles. So, at 3 p.m., it seemed that yung motor level ng Dapitan parang was gradually descending. So, fortunately, at 6:30 p.m., all affected roads so already passable to all types of vehicles. Este día, ya birea suguna normal el sitwasyon del mga Rio, ita prikureman clearing operation el mga sidrim o alina mga mensyonaw syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.